Musi tshitzhili tshiswa tshe tsha vha tshi khou vhulaya vhathu nga luvhilo lu shushaho mona na ḽifhasi tshi tshi swika fhano Afrika Tshipembe, ho mbo ḓi ḓiwana maga a nyiledzo dza u eledza vhathu u tshimbila-tshimbila sa nḓila ya u thivhela u phaḓalala ha tshitzhili itsho. Izwo zwone zwa hoṱefhadza ikonomi ya ḽino shango. Vhunzhi ha sekithara dzi mbo ḓi tou vhuya fhasi, zwa tevhelwa nga ndozwo dza mishumo sa vhunga vhunzhi ha mabindu o vha a tshi khou konḓelwa u ima. Ikonomi yo mbo ḓi tsa nga 6.4% nga ṅwaha wa 2020, phanḓa ha musi i tshi vhona nyaluwo ya 4.8% mahoḽa. U shaya ha mishumo ho ḓo ṋaṋa u gonya ha vhuswika kha phesenthe dza 34.9 kha kotara ya vhuraru ya ṅwaha wa mahoḽa. At the moment, our economy is still smaller than in December 2019. As a result of that, we have a very serious unemployment problem in South Africa because we still have population growth in our country. Dziṅwe sekithara dza ikonomi dzo ṱangana na khakhathi dzo kalulaho u fhira dza dziṅwe. Nḓowetshumo ya zwa dzihodela kana zwa u kuvhatedza vhueni ndi iṅwe ya nḓowetshumo dze dza vhaisala vhukuma musi ho ḓiwana hezwo zwa nyiledzo. Sekithara iyi zwa zwino i khou ita khuwelelo ya u khwiṋiswa ha vhuendela mashango na uri i ṱavhanye u fhola tshiimo tshi vhuyelele ngonani. We need our Department of Home Affairs to fast-track this e-visa for our digital nomad market. At the same time, as I mentioned earlier, we also need to look at making it easier for all countries to visit South Africa. We need to remember we're competing against everyone else, and all the other countries make it easier to visit their country than we do. So we've got to be on the same level playing fields. Thengiso dza tobacco na halwa nadzo dzo ḓo kwamea nga nḓila ya sa takadzi nga nyiledzo idzo. What these restrictions did was to lead consumers through to the illicit market. So that was some of the unintended consequences. It would be interesting to see if they were effective from a health perspective. Ikonomi khou lavhelelwa u aluwa nga phesenthe 2.1 na ṅwaha. Khonadzeo dza muṅwe murafho wa vhulwadze ha COVID-19 khathihi na khaedu dzo sokou khawa ha muḓagasi na dziṅwe zwone zwi khou ḓivha mishushedzo mihulwane vhukuma kha nyaluwo iyo ya ikonomi.